Ingliż jinsab fil-periklu tal-mewt wara li ġie salvat mill-għarqa kif waqa' l-baħar minn fuq id-dgħajsa tiegħu f'Manoel Island fil-Gżira. L-inċident seħħ għall-ħabta tal-għaxra tat-Tnejn filgħodu meta r-raġel prova jitla fuq il-jott tiegħu sordut fil-jott marina għal xi raġuni żela u spiċċa f'baħar Mimli Bram. Huwa tella l-art minn 3 persuni fosthom membri tas-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar. Xut fuq il-post għall il News li kien qed jieħu kafè fuq il-jott tiegħu. Spjega li sema lir-raġel jgħajja tal-ajjut wara li probabbilment waqa' minn fuq il-fallakka li taqqat il-jott mal-puntun. Just having a morning coffee, relaxed. And then I could hear someone screaming. Obviously I came out and the guy was in the water. He was in a bad way, I think. He'd slipped off the gangplank maybe, I don't know. Komplejajt li peress li fil-baħar kien hemm ammont sostanzjali ta' bram jemmen li r-raġel probabbilment ingidem. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.